urebye population y'abantu benshi b'urubyiruko, ugafata n'abantu b'abasaza, ugafata n'abandi bantu nabo bari hagati, usanga urubyiruko ari rwo rwinshi. Kuko urasanga umubyeyi umwe afite abana batandatu, abo bana batandatu nabo umubyeyi umwe. Ni ukuvuga ngo burya abana batandatu, ubonye ababyeyi babiri bafite abana 12, ubonye ababyeyi batatu bafite abana 18, ubonye ababyeyi bane bafite abana 24. Ni ukuvuga ngo tekereza ababyeyi bane ngo bafite abana 24 urubyiruko. Bishatse kuvuga ngo urubyiruko niyo population nini yakagombye gukora ibikorwa byinshi, kuko niyo maboko menshi. Kandi urubyiruko iyo rwabyutse birashoboka rwose, birashoboka, ibintu byose biratungana. Kandi urubyiruko iyo rwapfuye, cyane cyane ndajana muri community yacu n'abandi bose barangije ishuri secondaire, ntibabone ubushobozi bubafasha kuja muri kaminuza. Hariho imyuga yo kwiga rwose bikandi bigakunda, kuko isi tugezemo ntabwo isaba ibipapuro gusa, demande diplome, licence, doctorat. Oya, hari ibindi imyuga nayo yinjiza ifaranga. Hano hari abantu wo kwiga ya gutwara amakamyo, ibifuso, ibi bihinga imihanda, za trake, urabyiga, bifite ifaranga rwose, ukabijyamo ukareka kuba uri bloke mu mutwe. Nuvuga ngo umuntu wize gutwara imodoka igikamyo afite ifaranga. Umuntu wize gutwara trake, bibyimba imihanda, ukagenda ukabyiga, kandi ubyiga igihe gitoya, amezi 3, urangije rwose. Hari n'abandi biga ukwezi kose, imodoka zindi zisanzwe n'ukwezi. Dukomeje kubasuhuza kandi turagarutse kuri Channel Nkuru TV. Twari tugize igihe turi mu kiruhuko gatoya, kuko mubizi ibi ni ibintu abantu bakunze gukora rimwe na rimwe bari mu zindi za shuguri, ariko twagarutse rwose. Tunabishimira cyane abakomeje kudukurikira, turababona muri benshi, muradukurikira kubw'urukundo no kutukenera ibyo tuvuga, tukabona murabyishimiye, mukanaduza courage kongera kandi kugaruka kugira ngo tugire icyo twasangira namwe. Rero twagarutse, muratubona, twagarutse rwose kugira ngo twongere kandi tubane mu kiganiro rwose. Mu biganiro byose tumaze gukora, twarababonye mwaradushigikiye muri byose, kandi twababwiye ko intego nyamukuru ari kugira ngo abantu bagire icyo bahinduka muri bino biganiro. Kandi twababwiye ko cyane intego nyamukuru hazozazamo education cyane, kwigishanya, hazozakogwamo ni yobokamana, ariko education cyane izoza igira umwanya munini kugira ngo tugire icyo twungurana muri education cyane. Kubera yuko nababwiye ko turi mu bihugu by'abanyamahanga, cyangwa se turi mu bihugu bifite iterambere, cyangwa se turi mu bihugu bitari ibyacu, ariko hari n'abandi bari mu gihugu cyacu rwose gakondo yacu. Ariko cyane twibanze muri education ishobora kudufasha mu buryo twoba muri bino bihugu, no mu gihe tuzongera kandi gusubira muri gakondo, tuzosubiremo turi abantu bazima. Rero none twazanye ikiganiro kiribuze kuba gifite umutwe wo kugira icyo twokora mu gihe turi mu mahanga. Hari ibintu byinshi abantu bakunze kwibaza cyane, ariko bitagira ibisubizo. Iyo umuntu ari ahantu yirwa mu kazi, yirwa muri shuguri ziwe zisanzwe, abazi ko mu mugoroba nataha hari ikintu ari butahane kugira ngo kigire icyo gikora mu rugo. Rero natwe muri kino kiganiro turababwira icyo twakagombye gukora kugira ngo no mu gihe tuzotaha, ni mu gihe tuzosubira muri gakondo, tuzogira icyo dutahana kizagirira umumaro abasigaye muri gakondo. Dufite urubyiruko rwinshi rwose ruri mu mahanga. Iyo ufashe umubare w'urubyiruko rwinshi rusigaye mu gihugu n'urubyiruko rumaze gusohoka igihugu, usanga kenshi urubyiruko rwasohotse igihugu nirwo rwinshi. Ariko wareba
icyo baba bakora kugira ngo bazasubizanye muri gakondo, ukabona ibyo ari byo byose nubwo bituzuye ariko biracyari hasi cyane. Rero bikadusaba yuko haza inyigisho kugira ngo abantu bose babe ankura y'ibyo twakagombye gukora turi abanyamahanga, kugira ngo tuzabone icyo tuzasubiza muri gakondo yacu. Rero ku rubyiruko ndabasaba kugira ngo muze kureba kino kiganiro kugira ngo kigire icyo kitumarira. Cyane cyane turaja muri education yo kwiga. Ubushize hari ikigo twasuye kirimo abana babiga kaminuza. Ndakeka yuko muri population ya Kenya yose harimo abanyeshuri ibihumbi byinshi biga kaminuza, ariko dusanga mu bavuga ikinyamurenge cyangwa se abavuye muri Kongo, dusanga n'abanyeshuri batarenze 20 babiga kaminuza. Rero dusanga ari ikibazo gikomeye kuvuga ngo abanyeshuri batarenga 20 babiga kaminuza ku rubyiruko rw'urubyiruko rugize n'abantu barenga ibihumbi. Dusanga byanga byakunda no mu gihe tuzasubira iwacu tuzosubira turi hasi cyane rwose. Rero mu rubyiruko turakangurira urubyiruko twese kujya kwiga rwose. Warangiza segonderi, ubushobozi bwagushoboje kwiga segonderi nibwo buzona bushoboza kwiga kaminuza. Nuvuga ngo mind yawe isetinze yuko ugomba kwiga kaminuza, n'umuryango nawe ukisetinga yuko umwana agomba kwiga muri kaminuza, n'abavandimwe n'imiryango n'ubwoko bugashira muri gahunda yuko hagomba kwiga kaminuza. Byakunda rwose. Ndabaheza urugero ku bantu bageze mu bihugu Uganda, u Rwanda, Burundi, abagize amahirwe bakajya muri ibyo bihugu. Ndakeka yuko abenshi bagira amahirwe yo kwiga kaminuza. Nta munyeshuri warangizaga segonderi ngo areke kwiga kaminuza. Oya, byasaba yuko umuntu yarangizaga segonderi hagashakishwa ubushobozi uko bungana agakomeza kaminuza, kugira ngo ejo n'ejo bundi azaba afite dokima zimuranga zimugaragaza yuko yayize. Burya diplome mu kinyajana tugezemo ni nziza rwose, iragufasha, ariko iracyari hasi rwose. Iracyari hasi mu buryo aho washaka gusaba akazi wakabona, ariko wakabona bikugoye, cyangwa se wanakabona tuhabwa umushahara ushimishije. Ariko education ni nziza cyane, no gukangurira abanyeshuri benshi n'ababyeyi cyane mu bushobozi bwabo bukeya kurekura abana bakajya kwiga rwose. Bakajya kwiga, nturyamane abana. Umwana warangije afatana amanota meza ashimishije, ngo numara umuryamane mu nzu uvuge ngo natangira agende yikorera ibitenge, abandi bajye muri kinyozi, abandi bajye kwikorera protector, abandi bajye muri kawoshi, abandi bajye ku masoko gucuruza imyenda, abandi bone bazungurutse imyembe. Uvuga ngo donge ufashe ya mafaranga yawe washoye yiga uyabyajije gucuruza imineke. Donge kandi mumenye yuko n'iyo mineke yacuruza nta nyungu irimo, ni umuruho yirwa yikoreye ariko udafite umusaruro. Rero nimba wemeye gushora amafaranga ku mwana kugira ngo yige primaire, yige segonderi, gerageza. Biragoye, ariko kandi ndakeka yuko imyaka 4 atari imyaka myinshi rwose yo kwihanganira. Mu myaka wihanganiye umwana imyaka 20 yo kugira ngo agere muri kaminuza, imyaka 4-3 siyo yakugora rwose. Ariko kubera yuko twabyisetinzemo, twumva yuko kaminuza zihenze, college zihenze, usanga abana benshi babaye bamayibobo, abandi bagize ama stress, bagiye mu biyobyabwenge kubera impamvu zo gutekereza cyane. Burya hari imyaka yo gutekereza cyane, akaba n'imyaka umuntu ataba afite iyo capacity yo kwihanganira icyo kibazo. Akenshi ndakunda kubaza abantu kababwira ngo uwobwira umwana w'imyaka 5, imyaka 10, imyaka 12, 13, umubwire ngo nafate yishure rent
yo mu nzu, biragoye ujya mwana kugira ngo yishure renti, ariko umubyeyi wirwana n'urya mwana mu nzu adasohoka kumubwira ngo yishura renti biroroshe. Ese ayo mafaranga umubyeyi yakurahe? Ndore ni ukuvuga ngo kapasite y'uriya mubyeyi iroroha kugira ngo abone renti, nubwo birwana n'umwana bicaye abona renti. Hari inshuti babanye zimaze kugera mu rundi rwego, abo ngabo baba bafite kontakite, baba bafite konekisiyo, baba bafite netiwake bombi zo kuganira ku kibazo afite kandi kigakemuka. Naho urya mwana kubera uko abo bangana b'imyaka 10-15 bose nta n'umwe urabona ubushobozi. Rero kuvuga ngo urya mwana w'imyaka 15 yirwangira 15 ntacyo yoronka. Rero niyo mpamvu tubabwira kenshi tukababwira ngo iyo ufata umwana urangije segonderi ukamuroza mu gukora utuno tuzi dusanzwe, cyane cyane turavuga utuzi tw'abanyafrika, kubera yuko akenshi usanga ari utuzi turimo imiruho myinshi ariko bitarimo umusaruro. Umwana akirwa mu kazi, agasonza, akaruha, agatekereza, akagira gute, noneho byamara kumurengana, umwana avuga ngo nta kindi yakwiyahuza, agafata urumogi, akamwa, agafata inzoga, agafata akabikirara, agatekereza cyane, yatereka amazimwe kugira ngo ntuze. Rero babyeyi turabasaba rwose kwita ku rubyiruko, kwita ku bana, mukababa hafi, bakajya ku ishuri. Burya hari ikindi komparezo cyangwa se ukuntu abantu basigaye babivuga, bavuga ngo umuntu wize n'utarize bose ngo bahwanye kimwe, bakora tuzi tumwe. Burya akazi ukora siko kerekana icyo wize, oya, ahubwo icyo ufite nicyo cyerekana icyo wize. Ni ukuvuga ngo nimba ucuruza meloni ufite lisansi, biroroha kugira ngo wa muruho wo muri meloni utakujana mu biyobyabwenge. Ariko wa mwana utarize, wa muruho muri meloni ahantu uzamujana mu rumogi, mu kunywa itabi. Ariko umuntu wize azavuga ngo nubwo iyi meloni nikoreye induhishe, birashoboka yuko vision mfite yanje ndayikorera uyu mwaka, imyaka 2, 3, 4, 5, ariko hazaba changement cyangwa se hazaba guhinduka k'ubuzima, nongere ninjire mu buzima bwiza. Ariko uriya rubyiruko iyo rugeze muri challenge y'ubuzima bahita bishora mu biyobyabwenge direct, buzira gutekereza, kuko aratekereza bigaheka. Kandi burya gutekereza bijanye na experience y'ibyo wabonye. Nuvuga ngo umuntu wabonye imodokari biroroha kugira ngo atekereze kugenda amasaha 10 n'amaguru imodoka ari hari, ahubwo ashakisha uburyo yabona fare cyangwa se yabona tike, uburyo yari imodokari kugira ngo agende. Ariko umuntu utarabonye imodokari biramworohera cyane cyangwa se biramugora gutekereza urugendo rw'iminsi 5 cyangwa 6 n'amaguru. Ariko kandi nuvuga ngo umuntu hano naho biremewe kugenda n'amaguru. Muri bino bihugu z'umuryi biremewe rwose ugenda n'amaguru, ukavana ukarara hano, bwacu ukarara hariya, bwacu ukarara hari. Ariko kubera yuko dufite experience twabonye imodokari, biza bigusaba kugira ngo ushake utege ujiye wakagombye kuja kandi bikorohere. Ariko ni imyumvire, nuvuga ngo twarize, twarabonye, wabonye yuko wagenda n'amaguru, ahubwo woreka ukareka gushaka kujya gukora kijya gikorwa. Rero biradusaba gukangurira cyangwa se gufasha urubyiruko kwiga. Urubyiruko narwo dore icyo rusabwa, nubwo wabona ubushobozi ukajya kwiga, ntibigusaba ngo ubushobozi nibwo bugufasha guhinduka, oya, ahubwo wowe ushiremo imbaraga zo kugira ngo uhinduke, kugira ngo bwa bushobozi bushogwa buzakuzanire umusaruro. Hari abana benshi cyangwa se hari urubyiruko rwinshi rusha ku ishuri, babonye ubushobozi, ababyeyi bashoye ibyo bakagombye gushora, ugasanga donc aradevie, anyura kote, ntabwo ari claire y'ishuri, anyura hirya, bikava muri ya mitekerereze. Turabwira urubyiruko ngo nawe nubwo wabonye ubushobozi, shiramo imbaraga, wige,
ushaka guhinduka no guhindura kandi kumva yuko ari wowe responsable w'ubuzima bwawe, kuko ubuzima bw'umuntu buryoha iyo wabuteguye kandi bukabiha iyo wabwangirije, kandi ibyerekana yuko wabwagirije n'ibyo ukora. Nubwo ngo muri biryo ukora nibyo byerekana icyo wakagombye gukora. Hari abantu ndakunda kubwira cyane, urebye population y'abantu benshi b'urubyiruko, ugafata n'abantu b'abasaza, ugafata n'abandi bantu nabo bari hagati, usanga urubyiruko ari rwo rwinshi, kuko urasanga umubyeyi umwe afite abana batandatu. Abo bana batandatu nabo umubyeyi umwe. Nuvuga ngo burya abana batandatu ubonye ababyeyi bafite abana 12, ubonye ababyeyi batatu bafite abana 18, ubonye ababyeyi bane bafite abana 24. Nukuvuga ngo tekereza ababyeyi bane ngo bafite abana 24 urubyiruko. Bishatse kuvuga ngo urubyiruko niyo population nini yakagombye gukora ibikorwa byinshi, kuko niyo maboko menshi. Kandi urubyiruko iyo rwabyutse birashoboka rwose, birashoboka, ibintu byose biratungana. Kandi urubyiruko iyo rwapfuye, cyane cyane ndajana muri community yacu n'abandi bose barangije ishuri secondaire, ntibabone ubushobozi bubafasha kuja muri kaminuza. Hariho imyuga yo kwiga rwose bikandi bigakunda, kuko isi tugezemo ntabwo isaba ibipapuro gusa, demande diplome, licence, doctorat. Oya, hari bindi imyuga nayo yinjiza ifaranga. Hano hari abantu wo kwiga ya gutwara amakamyo, ibifuso, ibi bihinga imihanda, za trake, urabyiga, bifite ifaranga rwose, ukabijyamo ukareka kuba uri bloke mu mutwe. Nuvuga ngo umuntu wize gutwara imodoka igikamyo afite ifaranga. Umuntu wize gutwara trake, bibyimba, imihanda, ukagenda ukabyiga, kandi ubyiga igihe gitoya, amezi 3, urangije rwose. Hari n'abandi biga ukwezi kose. Izi modoka zindi zisanzwe n'ukwezi kumwe hano muri Kenya rwose, ukabura arangije ibintu byose, ukabona ibyo byose bigufasha kugira ngo winjire mu muhanda. Rero mu rubyiruko nubwo ubushobozi bugoye bwabuze bwo kujya muri kaminuza, shakisha ubushobozi bwo kwiga imyuga. Wicare uzi imodoka, wicare uzi yindi myuga y'amaboko, kugira ngo iyi myuga y'amaboko izagufasha rwose kandi izakugirira akamaro. Ariko uri mu gusanga akugira ngo twige ibindi bintu by'imyuga, ahubwo tugashaka gukora bijya bintu by'imyuga tutarabyize. None se nk'umuntu wifuza gutwara trake, kwimba imihanda, ariko ukifuza kuba convoyeur, uzogenda uje inyuma ya shoferi, ukumva ari byo bifite akamaro. Oya, nidukanguke kandi mumenye yuko tukiri population nkeya cyane, turacyari hasi rwose. Murabona n'igihugu cyacu uko cyakigenda cyose, kiragenda cyagitanga amahoro. Ubunyine igihugu cyacu cyatekanye. Ese uzojana iki? Ni kujana nkawe urubyiruko kuri none. Ese urashika muri Kongo, urajana iwanyu mu Mibunda, uzajana iwanyu mu Minembwe, uzajana iwanyu mu Gundondo, uzajana iwanyu ku Canzovu, mu Gahuna, ku Muramza, uzajana yiki kweri? Uzajana iwanyu Goma, uzajana yiki? Bukavu uzajana yiki? Uzajana uvuga ngo narimba muri Kenya n'amaboko gusa. Nuvuga ngo nushika ntacyo ujanye, uzaba umuntu wo hasi kuruta abari barabisigayemo. Kandi twebwe twaje, ni twebwe twabonye okaziyo yo kugira ngo tumenye cyane, kugira ngo nidushikiriye tuzobe abarimu bigisha ibyo twakuye ino. Rero dushiremo umwete wo kwiga ibintu bijanye n'imyuga, mu gihe tutabonye ubushobozi butujana muri kaminuza. Kandi twumve yuko ari twebwe responsable wo kuzatabara, wo kuzafasha ibitaragenze neza mu gihugu cyacu. Nimba uri umusore, menya yuko umuhanda uzokubakwa w'umuhanda mwari mutuyemo, menya yuko uwo muhanda uzava mu bushobozi bwawe. Menya yuko muri uwo muhanda
ari wewe muterankunga waryo. Menya yuko uriya muhanda ari wowe ugomba gutangamo igishoro cya mbere kigomba kubuzaza nk'umusaruro. Menya yuko ikibuga cy'indege kizava hariya ni wowe uzagikoramo, ni wowe uzatanga playage, ni wowe ugomba kuba ufite ibikoresho bigomba gukontorora ikibuga cy'indege. Kuko nimba ari za kamera, nimba ari ibintu bishobora kurinda ikibuga cy'indege, ni ukuvuga ngo biva muri bwa bumenyi, biva muri bwa bushobozi wakuye mu mahanga. Ni ukuvuga ngo nimba tugomba gutaha, nimba twumva yuko gakondo yacu igomba kuzaba gakondo nziza, ni ukuvuga ngo hano turi ari mu mahanga, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari muri Canada, abari muri Europe, abari mu bindi bihugu byose bigize isi, ni ukuvuga ngo dushiremo imbaraga nyinshi mu rubyiruko rwa communauté yacu y'abanyamurenge. Twarapfuye bishoboka ku buryo utobwira uwundi muntu utari muri communauté yanyu ngo abyumve. Twagize esheke cyane y'urubyiruko rwarapfuye ku rwego ibintu byacu byarangiritse. Ni ukuvuga ngo twebwe tuzotangirira hasi. Ni ukuvuga ngo nta musore w'umunyamurenge wakagombye kwitwara nabi mu mahanga, nta musore w'umunyamurenge wakagombye kuba umunyarumogi mu mahanga, nta musore w'umunyamurenge wakagombye kuba mayibobo mu muhanda. Ni ukuvuga ngo umusore wese w'umunyamurenge ikintu yakagombye gukora cyambere ni education, no kwinjira muri education, akiga agashakisha ubwakabaye akugira ngo amenye. Nuwa ngo twebwe kubera yuko twapfuye cyane, turi mu mafa menshi, kandi igihugu cyacu kikaba cyarangiritse, iwacu akaba harangiritse. Urebe imihana yose guhera Rurambo ugashika mu Minembwe, ugakubita za Mibunda, ugakubita, nuvuga ngo aho ngaho hose harashize. Nuvuga ngo ubu nyine wo kubaka inzu, nuvuga ngo nuguhera ku musozi ahantu hadatuwe, kandi ahantu hadatuwe hakenewe ibintu byinshi, hakenewe amaduka, hakenewe amasupermarket, hakenewe amahanda, hakenewe amashuri, hakenewe ibitaro, hakenewe none tekereza muri ba bantu bakagombye gukora biriya ngo kuramo urumogi kuraja mu binzuzi. Rero urubyiruko rwacu kubera ko twababwiye ko iyi channel Nkuru TV irakangurira abantu kugira ico bakora, kugira ico bamenya bari mu mahanga, kugira ngo nidutaha tuzatahane ikintu gishose. Biragatsindwa kuva mu mahanga, kuva mu bihugu nk'umuntu utuye muri Amerika washika ukazunanirwa no gucreate app izi zikora. Waratuye muri Amerika imyaka 10 ngo tuzi gucreate app ikintu, tuzi machine laptop, tuyizi ki laptop iri ruhande rwanje, tuzi aho bakanda ngo bafungure, tuzi kohereza message, tuzi ko applyinga ukoresheje laptop. Nuvuga ngo wowe uri mu bintu gusa mu bintu biguheza ifaranga hafi, mu gukubura, uri muri company kurabaga ibiki. Nuvuga ngo baga ariko kandi mu masaha 3 ya ushake education uje kwiga. None se wambwira ngo nimba koko ya ikiza ubushize numvishije Trump yani mu president okay titumushigikira, njewe ntituzaduhuza cyane, ariko ya hari bimwe azakunda kugira ariko bigakangura abantu. Nimba shobora kuvuga ngo akunzi wabo ibihugu ntashaka impunzi zinjira mu gihugu ciwe, okay bigomba kuduheza ubwenge. Twavuga ngo se abagiriwe amahigwe bakagenda kuri promotion ico kitaraba kuba maziki. Nukuvuga ngo nimba urari ijoro urarira ikintu runaka wirwa muri company giraro mope, ariko ufate ukore saving y'amasaha byibuza 2, ayo saving y'amasaha 2 uyajyane muri education yo kugira ico wamenya. Ahubwo nyine uzonatuzanira ahubwo ya uzi n'uburyo telefone yo harabika ukayikora yose uko yakabaye, cyangwa ukadukereya app ishobora kutwinjiriza ikindi kintu. Ariko ntimukaze ngo muze, hari umugabo umwerutse kutubwira ngo ya ni ibintu bisekeje, ariko kandi ya ni ubuzima. Umuntu mwava mu bihugu ntavuze z'uburaya ngo aratibuka atibuke, kandi aracyari umusore rwose, aracyari umusore. Ahubwo yaranaje no gukora ubukwe, atibutse bajya ahantu
bahura n'abazungu ahantu bari bagiye kugura imyenda yari ahantu hari abacayina bakoresha icyongereza. Wa muhungu abahunga bajana bazi ko waba ari ushika akababera inzuzi pe yamashika akazavuga ikinyamurenge bagira ngo aravuga pi yewe iraje gani wovuye muri pi ubundi mwana bari kumwe wakuriye muri ico gihugu ntavuse abari yo widefanda nyina kazabaza ibiciro bishoboka by'imyenda. Rero urumva nkiyo isheke ngo umuntu avuye mu bihugu zo hanze agezino karashaka umuntu umusobanurira ivuga avuyemo, nabyo ni ibintu biteye isoni rwose. Kandi suko mutabishoboye, murabishoboye, ahubwo ikibazo niki nuko tutumvishe ko turi inkehwa kandi inkehwa burya ishaka kumenya ibintu byose. Inkehwa buri gihe ishaka kumenya kubagara, ikamenya gutipura, ikamenya gushora inka, ikamenya kugira gute. Nuvuga ngo natwe turi inkehwa twakagombye kumenya ikintu cyari cyose, kandi tuvuge ngo runaka ni ugomba kukimenya. Oya uvuge yuko ari je ngomba kukimenya. Nuvuga ngo menye inzira zose, nishore mu nzira zose zishoboka, izitazonshobokera ariko habe izitazonshobokera hari abandi zizashobokera. Nuvuga ngo niduhuza ubumenyi bwawe tugahuza n'ubwanje, tugahuza n'ubwa sister, tugahuza n'ubwundi, burya bushobozi bwose nitubushira hamwe, nuvuga ngo tuzosanga ibintu byose bidusaba kugira ngo dukore byose tubyujuje. Rero bavandimwe, ntabwo kuvuga ngo nimba dutuye muri Amerika ngo ntabwo twotera ibiraka ngo Minembwe. Birashoboka, notega indege nkaja kuvura abantu mu Minembwe, kamara iminsi 3 ngugera kandi nkuri indege. Birashoboka, noja kwigisha abantu gutwara imodoka kagenda nkamara y'ukwezi nkongera kandi nkagaruka muri Amerika. Ntabwo tuvuga ngo nubwo yacu hakize ngo ntituzongera kandi kuzino mu oya, tuzoturi no mahanga duture ni wacu. Rero ubu nyine hari abantu, hari umwarimu watwigishije muri kaminuza, abenshi bakazusanga bava za Kinshasa, abandi ukava bavuye mu bindi bihugu, kandi ugasanga bafite amasaha. Usanga isomo giye rifite amasaha 48. Nuvuga ngo arya amasaha yiwe yashira 48 iyarangi, wa mwarimu asubira muri activities yo, asubira mu bundi buzima, agasubira mu rugo iwe cyangwa asubira mu kandi kazi. Natwe niko twari tugombye kuba dufite iyo setting mu mitwe, tukwestate mu buzima bwacu, kugira ngo bize kutworohera ku buryo bituzadukora ikintu tutumva yuko gusa ngo tugomba ngomba kwiga ngo kugira ngo uzotahe. Oya, uriga kugira ngo ugire ico ugomba gufasha abantu. Ushobora no gutura muri Amerika, ushobora gutura muri Kenya, ushobora gutura muri Canada, ariko ugakorera mu Minembwe, ugakorera Uvira, ugakorera Goma, ugakorera mu Rurambo. Kandi kwakorera ntabwo ari kuja kuhamara amezi abiri. Oya, iminsi 2 hari igikorwa ukora cy'iminsi 2 ukagaruka mu nzuzi. Rero tugerageze dushiremo imbaraga, dushiremo ubushobozi, kandi ntitwumve twige gukorera hamwe rwose. Nibyo bifasha, kuko iyo abantu badakorera hamwe nta muntu ushobora ikintu wenyine. Nta bantu babiri baza bashobora ikintu. Nuvuga ngo abantu banaho bahuriye baratekereza bigashoboka. Nayo mpamvu weza n'ubunye muoni wacu wagagaze nuko abantu bose bihujije, nubwo harimo bamwe bitakunze mu myumvire, ariko nabo birakunda kuko na marasamwe bizakunda kandi bizagenda neza. Rero bavandimwe, ico twadusaba, turabasaba ngo mushiremwe umwete, mushiremwe imbaraga, mushiremo urukundo, mushiremo ishaka, dukunde kwiga, dukunde iwacu, dukunde abacu, dukunde kuzagira ico tuzotahana, dukunde naho dutuye mu gihugu, dukunde n'abatwakiriye, dukunde buri umuntu wese, kuko nudakunda n'igihugu urimo ntuzabona ico ushaka, tuzabona n'ico utahana. Ariko kugira ngo tuzabone ico dutahana cyukuri, nuko tuzobe twakunze abo twasanze, tuzobe twakunze ico tugomba gukora, tuzobe twakunze nibyo tugomba kumva yuko tugomba gushaka. Kuko nimba udashobora gukunda aho ugomba kuburi, biragoye no kugira ngo uzagire ico uzatahana kugira ngo ugifashe abandi.
rero bavandimwe tuzadukomeza tubagezeho ibiganiro, ariko cyane cyane mu ababyeyi mubwira abana baje ku ishuri, abana mwubaha ababyeyi muje ku ishuri, abatabonye ubwo bushobozi nimuze twige imyuga. Imyuga iroroheje pe, nta kigo cy'imyuga, muze twige imyuga izadufasha, kandi dukora ibintu abafite ubushobozi mwirukanke mwige kugira ngo ejo muzofasha abandi, kuko numenya uzanyigisha amenye, kandi abatabonye ubwo bushobozi mwige twige iby'imyuga, n'abantu nabo bize iby'imyuga namwe ni mubikore kugira ngo abandi babone yuko ibyo mwakoze bifite umumaro. Rero bavandimwe, mukomeze mudukurikire, mu minsi mikeya twagarutse kandi turagenda tubagezaho ibishoboka byose, tuzagenda tubagezaho umunsi ku wundi, nyuma y'iminsi ngahe tuzatubagezaho ikiganiro nk'uko ubu nyine twaba hose turi free. Rero murakoze kudukurikira, tuzabane ubutaha.